چیروکا دازدهمین چیروکا پارسکê duyemîn. Ez xulam, ez bi xwe ji dêya xwe yekçavî nehatime dunyayê. Meseleya ku ez ê niha bêjim û welê ecêb e ku heke em binivîsin, bêşik dê gelekî tecrübe û ders jê bên wergirtin. Ez mîr kurê mîrim û ne mirovekî nezanim. Min Qur'an û hed çîrokên wê pirtûkên gêr yên zanayên mezin xwendine. Min elmê stêrkan xwendiye, min gotinên şairan xwendine. Bi kurtî min wisa zanebûn û daxwaza elm xwendiye ku ez bi rehetî dikarim bêjim ez ji hevdemên xwe gelekî xwendetir im. Ji lewre li nav xwendeh û mîran nav û dengê min hebû. Şuhreta min li gelek welatan belav bibû. Di dawiyê de nav û dengê min gihaşte mîrê Hindistanê. Wî qasidekî xwe tevî gelek xelatan şand cem bavê min û tika kir ku ez herim cem wî. Bavê min got erê û 6 keştî tije maldan hazir kirin. Em bi keştiyê meheke temam çûn û gihaştin Reşahiyê. Ji wan devên ku me bi xwe re biribûn, 10 ji wan bi xelatan ji bo mîrê Hindistanê barkirî bûn. Em birêk hetin. Piştî middetekê li pêş me dûxaneke tîr rabû û ji me re bû asteng. Ango me êdî pêşiya xwe nedidît. Gava dûxan ji hev belav bû, 6 siwarên wek şêran li pêş me xuya bûn. Wê gavê me fêm kir ku ew rêbirên erebin ku li kêlekariyan xwe vedişêrin. Em raviyan. Bi dîtina wan di hedeveyan re ku ji bo mîrê Hindistanê bi xelatan barkirî bûn, wan serê hespê xwe berdan û dan dû me. Me îşaret da wan û got, em qazidin. Em diçin cem mîrê Hindistanê, xirabiyekê bi me nekin. Lê wan bersîv da. Em ne li welatê wî ne û em ne hewceyê wî ne. Paşê wan çend heb ji xulamên me kuştin, yên din û tevî min em her yek bi hêlekê de raviyan. Ez bi xwe jî birîndar bûm. Lê ereban nedabay me ji ber ku ew bi xenîmetê biliya bûn. Min ne dizanî ez li ku derê me, ne jî dizanî ka ez çi bikim. Ax, hinek berê ez di nav hebûn û serbilindiyê de bûm û niha jî bêkes û feqîr bûm. Ez raviyam, heyya ez gihiştim serê girekî bilind, li wê derê di şkeftekê de min bêhna xwe veda û şev bihûrand. Roja sibehê min ajût, ez gihiştim bajarekî mezin. Bajar dibin siha demsaleke xweş de bû, ku çi tesîra zivistanê lê nexuya bû û biharê her tişt bi kulîlkên xwe yên rengareng xemiland bû. Bi çûyîna xwe ya wê derê ez gelekî kêfxweş bûm. Ji lewre piştî siwarbûyîna demeke dirêj, ez gelekî westiya bûm. Ez bi temamî hatibûm guhertin. Bêşik geşbûn û rengê rûyê min çûbû, rûyê min zerb bû. Min ne dizanî ka ez bi ku de herim. Lê gava ez di ber tercîxaneyekê re dibihûrîm ku terzî rûniştî û cildi dirûdin. Ez sekinîm. Min silavek dawî. Bi dilgermî wî bi xêrhatin li min kir, cihê rûniştinê nîşanî min da û got: Fermo, rûnê. Paşê sebeba ew qas dûrhatina min ji welêt sebebê hatin û karê min pirsî. Min tiştê ku hatibû serê min ji serê heta da wî jê re got. Ew gelekî li ber min ket û got: Dostê hêja, divê tu ji çi kesî re behsa xwe nekî, her kî be jî. Ji lewre ez ji mîrê vî bajarî ji bo jiyana te endîşe dikim. Ew dijminekî bavê te yê kevne. Di navbera wan de meseleyeke nehelkirî heye. Paşê wî xwarin ve xwarin îkram kir. Me xwar ve xwar heyya êvarê em peyivîn. Êvarê wî ji min re cihê razanê li terzîxaneyê çêkir. Piştî ku ez 3 rojan li cem wî mam, wî ji min pirsî ka di destê min de çi huner heye ku ez karibim pênanê xwe derxim. Min got, belê, ez mirovekî xwende û xwedî hezar fenim, gelek elman û bi taybetî hiqûqê dizanim. Dikarim bixwînim û hesab bikim. Lê wî got: Dostê qenc, ev ne hunerin. Wê gavê mirûzê min da ket, wî lê zêde kir. Bi kêmasî çi mişterî ji bo van hunerên te li vî bajarî nîne. Li vir tu kes naxwîne. Kesek nekare bixwîne û ne jî binivîse û ne jî hesab bike. Lê bi vî an bi wî awayî herkes karekî dike û pênanê xwe derdixe. Hêviya min bi temamî şikest û min her dubare kir. Bi Xwedê ji bilî ev hunerên min gotin tişteke din ji destê min nayê. Wî got: Madên welê ye xurtê qenc, bi virekî û werîsekî hilde kincên xwe biguhere, here ji çûlê êzingan bîne, heya ku Xwedê dergehekî baştir veke. Lê bila ji bîra te neçe. Behsa xwe ji tu kesî re neke, an na dê te bikujin.
بوی آوایی وی بورک و وریسک دا من از شاندم جم کسین دنگین کو ایزنگان هور دکرن. لجم وان ابو کفیل من و از دام ناسیم. من دست به هور کرنا ایزنگان کر، من گرزک ایزنگ هلدان و دعانی لباجیر و بنیو دیناری دفرود. من به قسمک جوان پریان خوارن دکری هین دنجی به ایتنا و دشارد. بوی آوایی من سالک کار کر و از هر روز دچوم ترجیخانه دوست خواه از لقنجکی میرانکی رو دنشتم و من بهنا خبری کرد. روزکی گاو از چوم چوله دا کو ایزنگان بینم از چوم ناف دارستانه که گر. لوی داره گلک دارن هشک جبو ایزنگان هبون من داره که هشک هلبجارد من آخ جدورا قرمه داره دا آلی جنشکی و بوری من ده چنگلکی جپاخر دا آسی بو. گاوا من باش بالا خدای من دید کو چنگل بدار قپاقه که ویه. من قپاقه را کرد درنجه خویا بو. از ده درنجه را داکتم حیا از گهشتم بر دریکی. به فکرنا دریره من خوال ایوانه که مکتشم کو ایوانه کشک که سبحی بودید. لوی داری کچک کرونشتی و مینا مرجانه که هری زلال دچرسی. براستی ولی خوشیک بو کو همی درد و کلین من بجاره که جبیرا من چون و تنبون. من ندکاری از نیرینین خواه جوه بدور بخم. از بشوه که متوازی لآواکره وی که چکا به قصور دفکریم. گاوا وی از دیتم وی جمن پرسی. تو انسانی آنجنی؟ من گود از انسانم. کی بری دادا وی مکانی؟ اف 20 سالن کو چاوی من به چم مخلوقان نکتنه. پشتی گوی اف پیف با آوایی که پر نرم شیرین و خوشگوتن من گود از غلام خودی از شاندم اوور داخو از درد و کلین خواه خمین خوش بیر بکم. باشه جسری حیا داویه من جویره هر تشتی قویمی بو گود خویا بو او گلکی لبر من دکد. دلیوی به من شوتی گریا او گود ازی مسئله خواج تره بیجم و وی گود دوی تو زانبی کو از قیزا اقناموس امیر هری داوی هندستانی و حکمدارا ابن هولتسونم. باوی من از دام کوری خزوری من لیبری دشوا داوتا من ده بری کو از جکچانی بکوم عفریتا که از رواندم کو ناوی خورخی روسا کوری الرخموس و کوری ابلیس بخویه وی آنی از لور دانیم شیریناهی خوارن و خوارن هرچی تشتین من جوی خواستن پیدا کرن جاو و جلیم بها و افتشتین خمله و راخستن آنین جده رو جانجارا که تی جم من شوکه لور دمینه و بری کو دنیا رونی ببه و دادبه دچه وی جمن را گوتیه حکم من دنا وان رو جانده پیوستیه بوی هبه تشتی دوی از بکم تنه اوه کو از دست خواه بدم سروان هر دو رزی نویسه کو دبن قبه ده خویا دیکن و راسته وی گاوه او تی او 4 روز بر هل لور بو 6 روز مانه کو او وگره تو دکاری 5 روزان لور بمینی من گوت باشه ازی لجم تبمینم او گلکی کیف خوش بو به دست من گرد از برم حمامه که خوش و تیرگرم من طاول جلین خودانین ویجی همی جلین خوش خواه کرن پشتی حمامه املی کلک هفرو نشتن وی شربت و کلیچه آنین ما هم صحبت دکر و هم جی تشتین که عفریتی آنی بون دخوار و ودخوار داویه وی گود دوی تو ایشف پر رحات و خوش رازه و بهنا خبر دی جلورا پشتی وان زحمتیان لازمه تو باش بسر خواه بی گاوا از شیار بوم او لکلک عمل و نشتی بی و لنگین من دفرکاند من خواه پر باش هیز دیگر من دو آین هری قنج جبوه کرن بقاسی ساعته که هم پیوین پاشوی اف گوتنین دلال گوتن گاوا و حیا از دکوشکا بن ارده بتنه بم از هرتم خمگین و آزار بم اف 20 سالن از ولیمه لی شکر جه خوده را وایوی تو شاندی ور من دستی خدا سرسینگا خواه و سپاسی وی کر وی گاواکو اوینه دلی من ده رحدا و همی گل و خمین من وندابون ام رو نشتن ما حیای واری جقد حقی و خوار وی شوی از بویره رازم دجیان خدا من تو جاری خواه وها بختوار هیس نکر بو جبر رو شوی دلی من دشاوتی و هر وها من دخواست از بختواری خواه بدومینم جبر وی که من جوی پرسی گلو دی چوابه که از وی جوی کشکا بن ارد برابینم و جه عفریتی رزگار بکم وی گاوی او کنیا او گود بیدنگ به هش به و جه حال خواه رازی به بفکره جده روزان جاره که از جه عفریتی رو و نه روزان یادمه لی جه هرسی من ندکاری از خورا را گیرم نا از اینها وی نویسی خراب بکم داکو عفریت وره و از وی بکشم جلو را جه کشتنا عفریتان چین بر ارد چین سر عردی همیان کیف خوش دبم و من بحینک دیویر دا
دوی لحظه ده شهرزاد دید کو هنگورا صبح یاو و به ایتنا دیزا بیدنگ ما. دشوا هفته و پنجمین ده وی گود میری دلال من بهیستیا کو پارسکی لپیش مازوبانه ولی دوماند. گاوا من بحین لدیویر دا جنیک جمن را گود نها عفرید ده ما من جتره نگود بو بخوده تو من داوی جیناف بخترشیه زو قنبه خو خلاص بکه ریا کو تو هاتی هر دوبری ده وگره از هر ده درنجه ده بزیام جبر لزه من شمیکین خواه و ببر جبیر کرن گاوا از زوریم کو هر موان بینم من دید کو عرج هف بو و عفریتک بخوف جه درکت وی جنیکی را گود خیره قضا چی بوید توها به هیز گازی من کرد وی گود نا چو قضا چی نبونه من پر بریاده کرده بو گاو از چوم جخوار خوارنه که بین وکر بینم از لکمیم و لدیویر کتم لی عفریتی گود تو دره واندکی جنکا بشرم وی لدر و دور خواه مذکر شمک و بور دیدن وی گاوی قیریا اف چنه؟ اف تشتین مروفان جکو هاتن وی گود من قد او ندیدنه هیا تونه او بکنجین خواه زلقینه و بتره هاتنه وی گاوی عفریت پر هرس بو همی جلین وی جویر کرن او تازی کر دست و بین وی جهف وکری بچار سنگان و گریدان جبو او بپیوه بجا کاتش قومیه وی دست به اشکنجه کر جبر هاوار و فیخانه وی جترسان من نکاری بو از لوی داری بمینم از جوی داری رفیام من قپاق دا سر و وک بره من آخ آفیده سر لی بره قاسی کو مروفک دکاره پوشمان با از پوشمان بو من ندکاری از لوی جنکا جوان نفکرم خوشک بوناوی و او اشکنجه کوی عفریتی بالعناد لوی دکر لگر کو اف 20 سال بون کو او بویره بو و هر وها از گلکی لبر دکتم جبر کو جروی من او اشکنجه لوی دبون باوی من ولاتی وی حالی من یه نباش یه ایزنگ هورکر دهاتم بیرامن کلوگیری و چاوی من تجار روندک من بیتک در حق خمه دخوند ترزی جوان دابونا من یادوم دریج به حضور ببو و لآز لدکان دقنجه درونشتی و بویانین که قومی بون دفکری وی گاوه ترزی بر بمن وهات و گوت مروفکی که دشبه فارسان ویا لبر داری دستی وی ده بور و شمکین تا پرساته دکه وی لکولان جه همی ترجی خانه هم پرسیه وان او شاندیه ور جترسه از به تمامی زربون رنگ دروی من دنما وقتی از جخوا بشوما دوی گاوه ده لبر من عرج هف و بو و مروفه کو بحثاوی ده بو دیار بو عفرید بو وی اشکنجه ندیتی الوی جنکا جوان کرده بو لیوی چود تشت نگوته بو ده داوی ده عفریتی جویره گوته بو از نشانی تا بدم کو از خورقیروس جزریتا ابلیسم امه ببینن که از دکارم خودی وان شمکان و وی بوری ببینم آن نا بیکو ثانیه یک توش بپوره از وی رواندم اول ام بر به آسمان بلند بون پاشه دا کتن و ام کتن ناوا عرده از بهش کتم لگاو ام هاتن هندره کش قابن عرده جه کو من کیف و ذوق افسانوی یا بهش دهیس کرده بو از شیار بوم گاوا من جنک کو تازی و جلا شوی خوین دچو دید جاوین من بروندکان تجبون لی عفریتی بوی گرد و گود وایا وین داره ده جنکا بی ادب و شهوانی و بی اخلاق وی جنا جوان لمن میزه کهر و گود از ویناس ناکم برینها من قد او ندیتیا عفریت قحری چما؟ ها جتره دلیل که زندی هینجی دلو خم کرنای لیوی دوباره کر از ویناس ناکم من دجیانا خودا تجاری او ندیتیا ده حضور خوده ده درو کرن نباشه وی گاوه عفریتی گود هکه براستی تو ویناس ناکی دکارا و بشور من سریوی جیبکه وی شور هلدا و بر من وهات جترس و دهشت زربوی من ببروین خو اشارت دانوی کو به انصاف به هر وها جچاوین من روندک دبارین وی برسوا اشارت من بدنگی برندا سبب وان بخترشیان همی تو بخوی من جارا کدن اشارت داوی و بیت کو دو معنی وی هبون کو عفریتی فهم ندکر گوت وی گاوی او پچکی نرم بو و شور جدست غاوید لی عفریتی شور هلدا و دریجی من کر و گوت سری وی جیبکه از چو خرابیه بتنکم و تا آزاد بکم و بردم من شور گرد از بجسارت پیش و چوم و من دستی غارا کرد وی گاوی وی ببروین خو اشارت دامن ما چه ضررا من گهاشتیته چاوین من تجرونک من شور آوید و من جا عفریت را گود ای عفریت مزن هکه اف جن
بعاقل و وفاکار نبانا دی سری من جه بگیرا. پشتی که وی وها نکر نممکنه که از سری وی جه بگیرم. جلوره من برینها تجاری او ندیدیه. جبر وی که از نکارم وی بکوشم. ولو که از جدستی تا قدحاش جحری یا تحل وخم جی. بوان گوتران را عفریتی گوت نها دلیل چیه بون که هون جهف حز دکن. وی گاوه از خورام. وی شوری خوی بلعنت هلدا هر دو دستین وی یک لپای یکی و پاش هر دو پین وی یک لپای یکی جه کرن. من او تشت بچاوی خودیتن و من دگود قی ازی بمرم. وی جنا جوان بنهینی لمن میزه کر و بچاوان اشاره دامن لعفریتی فرق کرکو قیریا. ای قیزا فحشیان. تونها جی بچاوین خواه فحشه دیکی. وی شوری خواه را کر سری وی جه کر و زوری و جمن را گود. تو زانه بکوری مروان. لگوری قانون آمجنان حق مهیا دا کو ام جنا خویا نصادق بکوجن. گاوا من جنا جوان ده شبا دعوت آویده او رواند او وی گاوه 12 سالی بو. هین تو کس بویره رانزا بو. او قیز بو. من او آنی ور و جده روژان شبگی از دهاتم و ده شکل یکی فارز ده بویره را دکتم. لی روژا کو من فرق کر کو به من را نصادقه من او کشت. و وی تنی بچافین خوکو چاف لتشکاند به من رأی خانت کر. هرچی توی من نکاری از اثبات بکم کو تو بویر رازایی و تعالی کاریاوی کربه کو به من را نصادق به. جلو را از تناغوشم. لیجبو کو تو لپاش من حنکین خواب به من نکی ازی بشیوه که تبیشینم دا کو غرور را تبیش کستن تو بخواب بیجه که از چوا تبیشینم و جزای تبدم تا. وی گاوی از غرام. جبو کو از جمرنی خلاص ببم از گلکی کیف خوش بوم. من جوی روش جسارت گرد و من خواست جعفو یاوی استفاده بکم. من گوت ای استاد مازن خور خیروس توی جزوریت تا ابلیسی مازن هکه تو من عفو بکی دی خوده جی تا عفو بکه. هر حال تو ناقاضی یکی بگنه و بسود جزا بکی. بدی آوائی من جوی لاوار جا کر حیاک او عاجز بو و گوت بس بپیوه از مجبورم تا بخم بن سهری. پاشیوی از را کرم قبایا لسر سری ما جهف بناف کر بر با آسمان بلند بو ولی بلند بو کو دنیا جور مینا تاسا که کو آفته ده بو خویادی کر. پاشه داکت لسر چایگی برز دانی کل مک آخ آفت سر من لمن رشاند و پیره گوتنین سهری گوتن. جه شکل خوی نها درکوه و بکوه شکل میمونکی و تاول از غرام از کتم شکل میمونکی. لی چه میمون؟ بگه ماسی 100 سالی یکی زشت و قرمچی. من لسر پیه که چل دا از گریام. لی عفرید بشیوه که خوف کنیا و جبر چاوان وندابو. وی گاوه از لبه عدالتی و نحقیه قدر فکریم و جه تجربه خواه از تیگهشتم که قدر ما ند دستی مدهیه. من دست به کوچه گری کر. از مه که تمام بری وچوم. از بشف لسر داران دمام حیا از گهشتم قراغا دریایی. گشتیه که بخیل بر به من دهاد. من لپاش زناره که خواه وشارت و از سکنی. گاوا کشتی هات قراغه و سکنی مروف جه داکتن رشاهیه. من جسارت کر از ببای بازدان چون کتم کشتیه. وی گاوه یکی کر قیرین. لز بکن حیوان دور بخن. نشانا نخیریه. یکی دن نا ام بکوشن چیتره. یه سیامین گود بوی شوری ام هور بکن. من به پنج خواه سر شوری گرد و جدل و هناوی از گریام دل قبطان کشتیه به من شوطی وی از پاراستم. قبطان آویتنا من یا جی کشتیه و ایشاندنا من لیندن قدخه کرد. لبر بایه کی خوش کشتی 15 روزان چو و گهاشت باجاره کی مازن کو گلک شینی نوی هبون کو تنه خوده کاره بهش میره. میره باجر چند کوله جبو بین جمع شانده بو. وان بخیر هاتن بازرگانان کر و گود میره ما سراوانده که او دخوازه هون به دست نویسین خواه سپحی هر یک ریزه که لوی پارشومانه بنویسن. من پارشومان جدست وان کشاند به تفگرین میمونه کی و من چل دا و هنکی دور سکنیم. او دو ترسیان دگوتن قی از پارشومانه بقتینم با آویجم ناواوی کرن قیرین و از بکشتنی تهدید کرن. لقابتین گود بهیلن بلا میمون بنویسه. هکه کاره بنویسه از اوی بکورانی قبول بکم آننا امی مداخله بکن. از چو جاری راستی میمونه که ولی با عقل نهاتمه. ویگاوی من زل پینوز هلدا من دو حبردان که دا کر پشتی کو باش حبر را گرد من 4 بند کو دهشی من دبون نویسی. من هر یک به دست ستیله که جدا نویسی. انگو ستیل اول رکا، دویمین ریحانی، سیمین چلسی
و چارمین موشیک. گاوا من کاری نویسی کتا کر من لولaya پرشومان دریجی وان کر. همی حیری و پاشی هر یکی به دست نویسا خواه هری سپحی ریزا خواه نویسی. گاوا پرشومان برندان میر وی تنه نویسا من عجباند جلوره بچار جلویان هاتبو نویسین و من بپی ناو و دین دا. هیجی از کوره میرکی بو. وی جمروین خوین حاضر و کورلین ربود. تاول هرن جمعی استاده کو اف ریز نویسینه کنجین قدر بلند بدن وی سوار هسترا هری باش بگن و بشاهی و موسیقی بینن حضرامن. بوان گوتران را ین حاضر کنیان. میر غیدی و گوت اف چیه؟ هون بفرمان من دکنن. وان برسف دا. ای میر صد سالامه. چه حد ما یکو ام بگوتنه تبکنن. لیدوی تو زانبی یکو اف ریزین سبحی نویسینه نه انسانه. میمونه که کو یک قبطان کشتیه. میر گلک عجب ما و پرقینی بکت و گوت از دخوازم وی میمونی بکرم. پاش امر دا کو میمونی بینن کنجان لی بکن و سوار هستری بکن و بینن پیشوی. هاتن از جقابتین با آوه یکی گران کریم. هرچی قاس اول قابتین ندخواست من بفرشه جی من به اشارتا خمگینی آخواه که جبو مجبوریت من ترک قابتین دکر نیشان دا. وان کنجین قدر برند لمن کرن از لهستره که سوار کرم بدف و زرنه و بموسیقی مبری خدا سرایه. باجاریان با آوائه که عجیب و شارجبوی لوی دیمنا نادر میزه دیکر. گاوا از برم پیش میر لبر پینوی من سی جاران ارد راموسا و بیکو از خواه بلوینم لوی داری سکنیم. میر جهکی رونشتن نشانی من دا من خواه لپیشوی بریزداری خوار کرد. کسی حاضر همیج تفگرین من حیرین و هری پرجی میر عجیب ما. پشتی حرمت نشانا من وی امر دا که همیشه دیوانه به درکبن. جبرلی من خادم پیشکار و کوره اکی جوان لدیوانه کسی که دن نما. میر امر دا خلامان دا که جبو من خوارن و وخوارن بینن. به هر جره خوارن صفره که میرانه هاتا دانین که عزمان دو و چاوین مروی کیف خوش دکر. وی اشاره دامن که از خوارنه بخم. من 7 جاران لسر هف عرضا لبر پیوی راموسا و از لبر صفره رو نشتم. پشتی خوارنه من دستی خواه پاقش کرن. منزل پینوز حبردان و پارشمان کلدا و دست بنویسی کر. من دو بند بعربی نویسی. میر خواهند و بعجب مایی و ها بود. ما ممکنه میمونه کار بواله بریک و پیک بنویسه و خواه افاده بکه. بخوده اف موجیزه که کو سرتاجا موجیزه یانه. پاشه تخت سطرنج دانین و میر اشاره دامن و پسی که از دزانم بریزم آنا. من بسر خواه بود اره و برک لجه وان دانین. ملیست من 2 جاران زوراوی بر. ایدی میر ندزانی که جچه باور بکه هشوی تبلیه و ها بود. هکه اف بنی آدم بویا دیجه هفده من خوره نان نهشتا. میر جمرو و خسان دیره گود. هره جمع حکمدارا بچوک قیزا من جیره بیجه برا تاب ور ورور. از دخوازم قیزا من وی میمونی ببینه. سرک خسان دی چو و پشتی مدده که تاوی قیزا میر و گریا. بدیدن آمن را و سر و چاوی خواه پیچا و شارت او گود. ای باوو ما تا جبو وی مروی غریب شاندیا پای من. میر برسف دا. که چکا دلال؟ لور جبرلی من کوله من یه جوان خساندی و یکو تا پرورده کریه و بوی میمونی که سکیدن نینه. لی قیزاوی گود باوو بزانه که اف میمون پس میره که. ناوی باوی وی آیماروسه و لولاتا که لحیلا هندر حکم دکه و اف مروف هاتیه سهیر کرن یکو اولی کریه عفریت بناوی کورقیروس و جزریتا ابلیسه. اول عفریتی جناخواه که قیزامیر اقناموس لعبن هود سونه کشت. اف میمون انسانه مروفکی خوانده پرورده کری و گلکی با عقله. میر گلکی عجیب ما بدقت لمن فکری و گود ما تشتین که قیزا من ده بیجه راسته. من ویگاوی من اشارت سری گود اره و از گریم. میر بری خدا قیزا خواه و گود باشه ما تو چواد زانی که او دبن افسونه دایه. وی گود کوله که پیرجن یا دیا من هبو. وی هنر سهیر بازی زانی اول جوی فیر بوم. پاشه من زانینا خواه فرح کر و از 207 پاراگرافان جپرتوکا سهری فیر بوم. جوان بیا هری بچوک و قز مروف دگاره سرایاتا و تمامی بی باجاری و لپای چای قفه دینه باجر بکه گولک و رونشتوانی نوی بکه ماسی. ویگاوی باوی بین نما خورا گرد و گود قیزا من بخوده دوی تو وی مروفی رزگار بکی. ازی وی بکیم وزیری خواه مروفکی با عقل و سمپاتیکه که چیکا جوان برسف دا. ازی
بدلخوشی داخوازا تا بجه بینم براستی وی مروی جی داخواز حق کریه به هنگوتنان را کچیکه بکره کو دوی به هنگوتن زمان ایبرانی هاتبو نقشاندن لنی و اوده لعرده چنبره که بگوتن نویسی و تلسمی کشا چو لناوا چنبره ساکنی گلکی بیدنگ چند شفره سهری گوتن جبرتوکه که کون هن تشتخواندن کو کسی جفهم ندیکر جنش که و دل اودور تاری بو مگود قیب ساخی ام دبن هلوشینا دنیای دامان و عفریتکی بشیوه که پر ترستار و خوف ندیار بو دست و لنگینوی هر یک بجوره که عجیب خویاد بون جچاوینوی پیدی دچو ام جترس و دهشته مد و مات ما بون لی دوت میره گود عفرید از سلاون بخیر هاتن لیتا ناکم چو پیشوازی لیتا نابن وی گاوه عفریتی گود جنگا مزر تو چوا دویری لسر سوزا خوا نمینی مامل هف نگر بوکو ام ده تیکیلی کاری هف نبن آنجی لدج هف نخبتن لگل سوندا خوشی دونها لدج من کار دکی جلو را دشتی کو بین سری تا حقیقتا یا عفریتی خوا گوهرد و بو شیرک ببورین دوی خوا وکر و بر بدوت میره و ایریش کرد وی بلاز تا یک جپوری خوا کشاند بر لیوین خوا فرمولا سهری لی خواند تا بو شورکی توش بشور وی ایریش برسر شیر کرد دو قط لی سری شیر بو دو پشکک و جبو پحنیا کچکه ودا بر بوی وچو وی گاوه خوا و گوهست بو مارکی مازن و دا پای دو پشک دا کو وی بکشه لی دو پشک خوا گوهرد و بو پیسینگ یک رش و مار جی بو گر پسینگ و گر لسرای رابون هف شرکی دجوار قومی لی گاوا پسینگ فرق کرکو بندسته خوا گوهرد و بو هنارک سور و مازن و گیری نف بنداوا لباخچای سرای بو گوری دادو لی هنار لکیلکا بنداوه لکیوره مرمر کد و پارچه پارچه بو دندکین هناره لدر و دوره براف بون لی گرجی بو دیکک و دست بخوارنا دندکان کر گوانکی لی خواه لدندک داوی خست دندک جناو نکی وی پنگزی قطک چو کت ناو بینا کورین بیرا آوه دیک ندیکا دندک کوده شو جلو را وی دست بقیرنی کر باسکین خواه هجاندن بنکی لی خواه اشارت دان ما لی ما زمانه وی فهم ندیکر جبر وی که من ندزانی کاجمت شدو خواسته وی گاوی دیک ولی بهیز بانک دا مگود قیدین ها سرای هلوشه دیک دست بلیگرینا دندگی کر لداوی وی دندگ دناف کورین بیرا آوی دادید بریگو او بخوا دندگ کد ناف بیرا آوی بو ماسیک و لناف بنداوی وندابو دیگی خوا گوهرد و بو ماسیک پر مزن و داپا یدن هر دو جی جبر چاوین ما وندابون ساعتك ولی بوری لیوی گاوه عفرید به همی هدت و دهشتا خواه جنشکی و خویابو چاوی نوی مینا کلیه کی آگری دشاوتی جدو و بیولاوی پیتی دردکد پشتی وی که چکا جوان درکد لاشوی مینا ماده که حلان دی لپای عفریتی بو یکو نیزگی لما دکر جدر ساکو امی بساقی بین شاوتاندن ساوی ام گرتن و ام دفکرین کو ام خوابا آویجن ناف بنداوه و گاوه عفرید به ایریش دهات و پیتی لما دباران لی کچکا لپای وی پیتی لروی وی پفکر کو او پیتی اگهاشت مجی لی بروواجی پیتی عفریتی پیتی وی تو خسار نگهاند ما جه پیتین عفریتی چرسکک لچاوی من یه چپه کد او جبنی و تغریب بو چرسکک راستی میر هات جهیلا روی وی و رهاوی دو و دران وی قرابنی شاوتان چرسکک سیامین لکوله خادم یه خساندی لسنگاوی کد او شاوتی و طاول مر لیکچی که بیر راوستان پیتی لعفریتی دباراند حیاک و عفرید به تمامی شاوتی و بخوالی وی گاوه وی بری خدامه او گود زو قد حق آوه بدن من وی هندشتی ندیار لآوه خواندن و آو لمن رشاند او گود بناوه خدای مزن جارا کردن و گرشی که خواهی بری وی گاوه از بوم انسان لی از جچاوه که خواه بوم و هر ولی ما جبو دلخوشکرنه که چیکا جوان و ها گود آگر و گری اثر اصل خواه کسی بی کس و هر عینی تشت جباوه خواه یک و جره خواه و جدران خواه انجیرین ببوره گود پاشه وی گود حچی ازم قدره از بمرم ولی هاتیا نویسین گشتنا عفریتی جبو من ای کارکی ندیار بانا های که عفریت انسان بانا منی او تاول بکشتا لی کاری هری دجوار دندکین هناری بون و او دندکی که از لداویه لی گریم دوی دندکی در روح عفریتی هبو هکا من او بخوارا دی عفریت تاول بمرا لی چه حیف من او ندید قدر با آوه کی دم بو جبر وی که چه دبن عرده دا چه لهوایه چه جی لناو آوه
Ez mecburê şerekî gelekî dijwar bûm. Her cara ku wî deriyekî rizgariyê ji xwe re vedikir, min li dij wî kar dikir û derî telef dikir. Di dawiyê de wî deriyê agir vekir. Lê gava deriyê agir vebe, xilasî nîne. Mirov ê bimre. Qederê rê da min berî ku ez bişewitim, min efrîtî şewitand. Berî ku ez wî bikujim, min hewl da ew îmanê bi baweriya me dînê Îslamê bîne, lê wî red kir. Xwedê cihê min yê ku li cev me vara dimîne, tije bike û sabirê bide we. û paşê wê gazî êgir kir. Çirûsk di nav xweliyê de car din pêketin, ber bi sing û rûyê wê firiyan. Gava agir gihaşte rûyê wê, wê nema xwe gir û ew giriya û wê got: Ji bilî Xwedê, tu Xwedê tune û Mihemed Resûlê wî ye. Bi dawî ayna gotinên xwe re ew şewitî, bû xwelî û tevî xweliya efrîtî bû. Wê gavê huzneke nedîtî bi me girt û min digot: Xwezî ez li şûna wê keçika ciwan û spehî bama ku li şûna min şewitî û bû xwelî. Lê çû kesek nikare li dijî fermanên Xwedê raweste. Gava mîr dît ku qîza wî bû xwelî, reha xwe ya mayîn kişand, li rûyê xwe xist û cilên xwe qetandin. Min jî wek wî kir û bi dengekî bilind li ser xweliya wê keçikê giriya. Mîr emir da ku gûrek mezin û bi kumbet li ser xweliya qîza wî bête ava kirin û li ser gûra wê şev û roj lembe pêketî ma. Lê herçî xweliya efrîtî bû, li ber bayê hate avêtin. Ez xuram, ez ji wê derê çûm, min tu car bawer nedikir ku ez ê xilas bibim. Min nedzanî ka ez ê bi ku de herim. Ez careke din li tiştên ku qewimî bûn difikirîm. Şûna ku mirov ji jiyanê bibe, ji cavekî xwe bibe çêtir e. Berî ku ez terka wî bajarê bikim, ez çûm hemamê ji bo xwe bişûm û riha xwe kur bikim, da ku bi şêweyekî emîn mîna parsekekî biriya xwe de herim. Tu carî tiştên ku hatin serê min ji bîra min neçûn, bi taybetî jî çavên min. Ez ji bajarekî diçûm yekî din, heyya ez hatim wargehê aştiyê Bexdayê. Cihê ku min bi hêvî hebû ku fersendek çê bibe, da ku ez karibim serpêhatiyên xwe ji hukmdarê mûmînan re bibêjim. û li vir li Bexdayê ez rastî vî birayê hatim. Parsekê yekemîn min silav da wî. Em peyivîn heta birayê sêyemîn hat û me bi hev re hevaltî kir, bêyî ku em serpêhatiyên hev bizanibin, heyya ku qederê û tesadûfê em anîn ber xanî û em hatin cem we. Di wê lehzeyê de Şehrazad dît ku hingûra sibehê ye û bi diqqet bêdeng ma. Lê gava şeva heştêhemîn hat wê got: Parsekê duyemîn wiha xilas kir û me bi hev re hevaltî kir, bêyî ku em serpêhatiyên hev bizanibin, heyya ku qederê û tesadûfê em anîn ber bi vî xanî û em hatin cem we. Ev ez xuram sebebê telefbûna çavên min û kurkirina riha min. Wê gavê mazûbana ciwan got: Çîroka te bi rastî jî ecêb e. Baş e, niha biriya xwe de here û serbest here. Lê wî got: Na, ez ji vir naçim, berî ku ez çîroka hevalê xwe yê duyemîn jî nebihîzim. Wê gavê parsekê sêyemîn pêş ve hat û dest pê kir.